Rabin, bakit? Anda ka pala dito sa ti computer. Anyat aramida maya. Dahito man application letter kan resume nga submit ko intun bigat. Anda manin sa bali a pag-applyan? Wan, hiring ti kumpanya pagtrabahuan ni Jenny sa gayam ko. Isa pa dasak man tagaplay. Kat na saya ta. Sabay lang ko matamaawat ka matin itinay ta pag-applyan. Ha? Amo ti kaaduan adi adal ka. Ang no ag-apply ka kumay ti may sa trabaho. Rumba nga napakumbaba ka kuma. Kita duan a kumpanya tinag-apply iti kalabas. Ngam pasig adida ka inawa. Ala, huston! No sermonan nakbat lang, nasaysayat pa ngayon ka maturugan. Panawan nak dito yan. Anya? Kunamlan asino mat na kita kumpanya. Oh, Joyce, iha. Ada ka di parikot mo? Kasla, agong ungat ka. Masurunak, mama. Apay? Sana ka naawat iti dadya kumpanya. Ha? Masurunak. Nakar-artida. Joyce, iha. Amangan no naamuan dati record mo. Napetisyonan ka. Kapo iti saan anasaya at apan nakilangan mo iti padam nga empleyado. Ha? Isu siguro adida ka inawat. Ada makaamo iti ugalim iti dayjay a kumpanya. Jack lang arudan naawat. Nayunan nyo pa'y lang matipan na kabad trip ko. Makapasuro na talaga. Di takay man langan. Joyce! Mabitlaan! Joyce! O anya. Anya man ang deta aramidan, Joyce. Application letter Hiring da kano iti may sana lata ka kumpanya ili. Ag-apply ka kadimanan? Maudin da iti pa nag-apply ko. No jak pa'y lamaawat, aga-brodak langan. Dagan ka deta. Ang baybayan pa lang deta agabrod. Ubing pa'y unin ni Joshua nga anak na bilang. Ay. Di ka di mapukawan itinamnama. Adan tulat na mangawat kan ka. Basta agpakumbaba ka kuma. Bakit? Ay na, agyaman ako na, sir. Gapo iti panangawat yung kanya kiti dahito ang kumpanya. Awanan yaman na, Ma'am Joyce. Pakaragsak unay dahito nga oportunidad, sir. Kat ikarik nga aramida ka amin akabailak para iti pagsayaatan ti kumpanya. Agyaman ak, Ma'am Joyce. Namnamag data. Randy, mangantayon. Oh, kasla na idumduman tayo kinaragsak mo ita. Bakit ha? Adan sakit na pintas sa damag. Ken adu tilinutom apang rabyan tayo. Wen, lakay. Kinsan la dayta. Adda talaga good news ko para kada kayo ken ni mama. Ni, anya data? Anya kay dayta, iha? Naawat ako ni Jay kumpanya nag-applyak. Oh, Kasta ka di? Nasaya ta? Kablawan ka nga rod bakit? Kat sapay ko ma, tagbayag ka iti dayja kumpanya. ganyan. Ada ka tinadlaw mo iti kabarbaro nga HR tayo? Adda. Ay na nagsakit ti kita na kanya. Jak magustuhan ti panagkit-kita na kanya itay. Up and down ti panagkita na sika. Wen nga rod. Nasabat ko itay ije agdan. Good morning, ma'am. Kunaken ko na. Ngam pulos mo't asan na si mong bat. Kasla awan nangig na. Ay, makapadadali ti aldaw no kasi ti masabat mo iti bigbig ka. Kabarbarupay lang kas dyan mo ti pakpakita na nga ugali na. Naku namon, friend. Ay na, no pudno ang nagalas ti ugali da dya babae. Saan nga agbayag da dya ditoy? Correct. Oh, orasan ti pa nagtrabaho. Ngam adda kayo pa'y lang di tiruar ti opisina. Ha? Kuang amin, ma'am. Kinapudno na. Kaum-umay mi lang ditoy. Ada ngamin impasambot ni manager. Kat isuan nala daw kami ang nag-break. No oras ti trabaho. Kan may sa, jak kaya ti adorason, no siyak ti kasarsarita yo, ha? Ha? Ala, agsubli kayo ni ti trabaho yo. Aglablabesan ni Madam Joyce. Kunam mo lan asinong agmanmandar. Saan agaputa iso ti HR tayo kat kunam lan asinong meten, naglastong. Tro. Sapay, di pa'y umisang mapulos. Babantayan na pa amin agaraw tayo, ah? Ay,
Grabe at talaga. No, jak makapagtepel ang mga nonya ti maaramid ko. Sana na sa ati kasi ang style na. Correct. Kan, pati personal abiyag dagiti empleyado. Pakibiyangan nan. Good morning, ma'am. Naladaw ka lang arudan, mayat may latiisem mo asumungad, Daniel. Anya? Agasam, idi Lunes, naladaw ka. Idi Kalman, naladaw ka. Sa ita, naladaw ka manan. Ibagam ano di mon kayat nagtrabaho. Taado dagiti amok ang mabali namang sukat iti posisyon mo. Madam? Ala, agtrabaho kan. Naladaw ka manan, Daniel. Kanayon kalakastan. Ha? Maminsan pa ang maladaw ka talagang ay katenkan. Siyak ti HR iti dayto a kumpanya. Nangat nga to ti saad kong ka. Kabaalan ka ngay katan no kayat ko. Ha? Diyak kayat ti kaskan ka ngay naldaw maladaw. Ma'am Joyce, adda nga minti na iti ospital. Ket kalpasan ti trabaho, ag diretso ak ijay. Ijay ak metten nga agrobot iti agsapa nga umay agtrabaho. Dua kami lang agbibiyag iti inak. Iso asyak lang ti makatulong ken kuana. Ket gapo iti dayta, nakisarita ak ni Sir Ramon. Imbagak ti sitwasyon ko. Naawatan namat. Ken okay ken kuana, nga oray maladawak no maminsan. Basta saya atek kano ti trabaho. Diyak kasapulan dagita palawag mo. Sardengan nak man na dram-dramaan. Tama nga na adada masurunak ket ikatenkan. Anya? Kanayo na maladaw din nga empleyado. Pinabain na ka iti kaduan ti tao. Anya? Siyak ti HR. Isa rumbang lang agtungpal kanya. Saan ko makasta? Pudno si kati HR da. Ang amnasken anasayat lat titipan nakilangin mo kadakwada. Ay na, no jak istriktuan ni da kanayunan dati maladaw, Randy. Amangan no iti daytang aramidam. Ket iso ti pangikatandaken ka. Ay, sana mapasamak da ita. Gaputan na saya ati performance ko iti dayja kumpanya. Kan, magustuhan unay ni Sir Ramon da ita. Anya? Anya? Nakuna ni Sir Roger King kadayta, friend? Wen, saan lagay masyak ti pinabainan na iti kasta unay. Gapo iti pan nakaladaw ko. Oray ni Sir Roger. Ken, kastamot ni Ma'am Daisy. Anya? Ha? Nagala sa talaga ti ugali na dahil dyan nga HR. Un nga ron. Pakaragsakan na unay ti panang paspasakit na itirik na ti pada na atao. Hay, saan lakit di nga agbayag dahil dyan dito eh. Puupuutin to'y kunak, Daniel. Ada ka di pamanagnak mo kada kitang ipagbagam, Alexa. Ada, sir. May sa ni Daniel ang makapanagnak iti dayta. Kastamatan ni Ma'am Daisy, ni Sir J, ni Sir Roger, kan Ma'am Jonah. Nagalas ti ugali ni Ma'am Joyce, sir. Kinapudno na. Nagsasaritaan dagiti daddo mga empleyado. Apetisyon ang dalaangan. Gapo iti saan ang nasaya at agalad na. Anya? Ay, ado na kumpanya tinagap-applyan na, sir. Ngam saan da nga inawat. Gaputa, ada record na asaan ang nasayaat. Ala, agya mo nakitita itang imbagam, Alexa. Diyan pa'y katam mo, nakastagaan di mapaspasa maktungkol awanak. Uwin, sir. Nasingpot laang ni Ma'am Joyce. No, ada kayo asisasango. Ala, siya kung ti maka mo ang makisarita kan kuana. O, sige, sir. Agyaman ako, nay. Ni, naladaw ka manan, Daniel. Ay, sorry, Ma'am Joyce. Kinuyog ko nga mininanang ko iti clinic. Pambar! Ha? Si kalang aruda na kanayon ti maladladaw dito opisina. Naglaing ka pa yung agpambar. Awan serbi ti may papasweldo kan ka ditoy. Pasensya, madam. Namin anon, awinarningan ka. Iso nga kukusam amin na nakagawa am dito opisina tay katenkan. Anya? Ha? Ni Sir Ramon. Daniel, into na minsan, ipakadam no kasta maladaw ka, okay? Tapno ang Muktar Aramida, ha? Ay na, nakita na lang ni Sir Ramon. Kilata nagbaliw ti aplaw ti angin. Plastic. Anyat masapol mo. Apay ngay may ka dito office ko. Umay ka kadyag pakadan, gaputay katenkan.
Impaunak ni manager, ma'am. Ha? Mapan ka kano yung opisina na itamit lang. Tapay? I don't know. Basta papayaban na ka. Sige, panawan ka pa'y, babush. Anya nga tatibagan ni Sir Ramon kanyak. Dagdag trabaho man nga tan. Ado dagiti empleyado nga agreklamo kontrakan ka. Ha? Nagpulong ka di dayja, Daniel, kada kayo, sir? Basol na matlaang, kanayon ang maladaw. Mawatak ti sitwasyon ni Daniel. Masakit na. Katawan sa bali ang mga sikaso kon Juana. Ha? Kaya nagarup amin nga empleyado dito yung kumpanya kada agreklamo. Asaan ka no anasaya at ipan nakilangin mo kada kwada. Anya? No may salo kumawan no dua. Mabali na jackpot yan. Hanggang sana. Tatunggal at makasarita, si Kati reklamo na. Sir, Sorry, ma'am. Ngem sa nakaskan ka ti HR kayat ko apara iti da ito kumpanya. Mawatamat siguro ti kato asawan. Sir Ramon, saan kumamatakas ta? Saan napudno dayta? Araramida ka na saya ti trabahok dito eh. Kasi tinakunak, I'm sorry. But you're fired. Sir, pangasiyo ko makakasapulak dayto at trabaho. Amok da ita. Hanggang pasensyakan. Padasam lang ang tiag-apply iti sa bali. No adapay mangawat kan ka. Anya? Naikat ka iti trabaho, Joyce? Uwan, mama. Pinagkay-kaysaan dakdag iti awanan bain nga empleyado iti dayja kumpanya. Ulbud damin. Anya? May samot ang maag di manager. Namatikit din iti impulpulong dakan kuana. Anya? Puray saan mo nga ibaga? Amok nga inikat da ka. Gapu iti sana nasayaat nga ugalim iha. Araramidak lang tamo kapag sayaatan ti kumpanya. Ngamdakas gayam kadakwada. Anya? Naikat kay ti trabaho, Randy? Uwan, Joyce. Naikatak. Gabutan na pabasolak iti saan kumat ngayon ramin. Kastaw na iti pong ti manager mi iti kumpanya pagpapayak. Ape akastoy matan. No kaano anay katak iti trabahok, isumutipan na kaikat mo. Oh. Ang sana bale, ado pa iti trabaho ang mabali na pag-aplayam. Kan pag-aplayak matan. Saan lang nga may sawon no dudwat kumpanya ang mabali na pagtrabahuan? Madapay ati mga awatkan ka. No kumatasan nakasta ti ugalim. Saan ko mapasamak kan kati kasta? Anya, Kasano tayon? Awan trabaho ta adwa. di ka madanagan. Iti kabita na panawan. Makasapulak iti sa balya panggadak. Sa bali, kalpasan na ikatanda ka gapo iti ugalim kasta. Mapampanunot ko pa yan. Nga ang mga numay ramraman nak iti karmam. Gapo iti ugalim. Apay ngay may kapailaang dito yung office ko, Ma'am Joyce. Sir, imayak, gaputamang namnama ka nagbaliw ti panunot yu. Pangaasiyo ko, sir. Awanan ti sa balya pagtrabahwak. Awanan ti amo mamangawat kan ka. Gaputasaan nga roda na saya dagiti records mo. Sir, Pasensya ka na, Ma'am Joyce. Ngem saan nga agbaliw ti pangadeng ko. maasi kayo kumakanyak, sir. Amok ti maasi. Ngem, para ka dagiti tao na saya ti ugali kan panagpuspuso na. Sana kasken ka. Mabalin mo ti pumanam. Kat sapay ko ma, tamaudin da ito'y apanagsarita ta. Apay akasta tilagam. Mama, Apay? Adda ka di parikot mo. nagaplayak ki ili. Ngam sa anak manan anaawat. Anya? Apay akas to'y matan ti mapaspasamak, mama. Joyce, iha. Daytoy ka din ti karma.
Gapoy tinagmadi nga ugali. Saan? Di mo ko mapanunutin akar madayta ka. Panunutom laangan awagas dayta ti Diyos. Tapno baka amiris ka iti anyaman ang nagbidutam iha. Mama, Amin nga raramidon tayo. Dakas man wano nasayaan. At dalat ta supapak na iha. Dayta ko matitandaan na. manon akumpanya tinagaplayak. Ngumuray may sa. Awan mayat amangawat kanyak. Kek, anya ita ti plano? Aklo naglangan. Asaan siguro para kanyak dagiti at trabaho. Ah, Iti da ito ang mapaspasama kita kanyak. Naamiris ko amin ang nagbidotak iti kalnabas ranti. Nangato ngamin unay ti panagkita kiti bagi. Joyce. No karma da ito'y para kanyak. Aklunag. Gaputa deserve ko da ito'y. Kasta unay ti panang tagibasit ko kadag iti empleyado iti kumpanya nagpapaayak. Isong ayos lang nga mapadasak matikas to eh. Ti masakitan. Nang runa ti mapabainan. Agyaman akta nakaamiris ka madlangan. Dahito iti gundaway at tagtagi uray ko. Ikarik. Ama ni Pudita. Baliwa kun ti sana nasaya at apan nakilangan ko. Kanja kun usaran ti kinangato ti adal ko. Amang tagibasit kadag iti tattao. Anya? Agaplay ka? Kas servidora? Iha? Uwan, mama. Anya ngay katawan matan kumpanya amayat amangawat kanya. Anya? Kinapudno na. Naawat akon iti may sa restaurant, mama. Ha? Iha? Sigurado ka kadi iti dayta. Kabaalam ti trabaho iti restaurant. Uwan, mama. Oh, sige. Adaken ka dayta. Awan maibagap. Ligat sapay la kumaiha. Tasaya atem daytan at trabaho. No kayat mo ti agbayag iti trabaho. Agsingsingpet ka. Surwem ti agpakumbaba. Kan di kan agtangtang si anak ko. Uwan, mama. Nunay kan ka itinapinta sa trabaho, pagyamanam dayta babaan tinapinta sa panakilangan mo iti padam a tao. Saan kat amang tagibasit kadagiti adda iti babaem. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. Kalamba! Hello, gagayam, naragsak manan nga aldaw. Kada kayo amin. Naragsak nga kayo panagdengag manan. Ito barbaro nga i-upload tayo. Ito Dear Kalambay. Katsakbay na, salamat kada kayo amin. Ti panang tartarabayo. Ito YouTube channel tayo nga Gina Almoite Drama. Kan amin nga drama nga i-upload tayo. Salamat. Ito yung kayo panagdengag. Shout out kada kayo amin. Hang kayo man nga may nagananta. Ado kayo unay nga. Mang tartarabay nga amoy ti kinasiya sino yo. Salamat kada kayo amin. Gagayam. Adaman ng surat wano istorya nga tayo i-drama ito'y YouTube channel tayo Gina Almoite Drama. Istorya ni gayam tayo nga naglingad itinagan nga buwanje ti drama tayo tadta. Intay basante ko na. Dear Kalambay, may saak nga sadot.
Kat no dilawan dati kay nasadot ko agong atak. Kat umanayan nga pang apapaak iti kabalay ko. Adun nga balay tinakipagyanak tawan makaano sa kanyak nga kabagyak. Rugyak ti ag istorya. Anya kayo matananang bimakbakatan kayo at chismosa? Na, nagalas katikas ta pa nagsasaom kanyak nga inamon banjay. Kasano, kat nagalas ti aramidyo. Apay amapan nyo istoryaan nga wan aramidak dito'y balay? Ibagbagayo pa'y amaladladawak nga agreeng. Itis-tismis dak kadagiti ka aruba. Ay na, agdamag da nga rod di ibagak tagpaisaw. Saan ko nga itistismes daramid mo? Sungsung batak lang nagitidamdamagan da. Makita da mga wan araramidam. Maturog mangan lang, banjay. Kat gapot agdamag da ibagayo matan. Imbes a protektaran dak nga anak yo. Nupod no anapatagak kada kayo. Nasaya at ipadamag yo kadagiti tao. Kahit anya kumangay tinapintas nga ipadamag ko kadakwada, banjay. Ha? Nukas ta ti aramid yo. Nasaysaya at langarudan nga agtalawa. Ay na, makamuka. Kanayon mo nga ibaga tikasta. Iso makamukan. Wan, di kay madanagan. Taagtalawa kon iti daytoy abalay. Awanan ti ungtan nyo. Awanan ti itis-tismis yo. Umayak man pa'y lagbakasyon dito'y balayo, Uncle Atong. Ah, Isirek konti sa nga sako abadok, Uncle. ay, una. Apay, nagkapuam. Ige balay, Nagapa kami kininanang. Iso nagtalawak. Kanya, nagapa kayo. Chismosa nga min dahi akabsat yo, Uncle. Itis-tismis na amin makita na igabalay. Ha? Anya mo tikas di nga ina. Itismis na ultimo anak na. Adaya mo't kasta. Chismosa dahi akabsat yo. Imbak-bakit nanti kinamarites na. Anya tinchis-chismis na aya. Ang mga noag pa'y sumat. Wan, ang paiso. Ah. Masapul aya amapan na istoryaan kadagiti tattao ti mapaspasamak iti unag ti balay mi. Ha? Masuro na. Ay, Uncle, adda na lami is adda numyaw. Ada jiref. Diyos nga'y, adda. Lukatan jiref. Adami ni Jay. Nasayaat nga rod. Kaya't ko ti uminom iti nalamiis. Baron bumaaw basi ti pudot ti ulo. Nay, aldawan. Ngam di mo la agree nga hindi ka anakam si kaataw. Ay, napuyatan siguro Tay, di na pa nakimis mo di parbangon ka nakaring pailan. Alas 2, iti parbangon. Nga magayayaya paila iti silpon. Mala, umuna tangarudan ang mamigat tanay at dapay papanak. Sige, ang kautang arudan. Anyat masida nga, Uncle. Nakaring ka magayaman. Ada di lamisanti masida. Yung kamanganan. Naldawan ka, nagring. Nasapakit di pa'y dahi ang panagriing ko, Anya, alas 9:30 iti nasapa ko nam. Ay. Kutuan, Mat. Ay, napanan ni Auntie Rita nga, Uncle. Napanakilwalo. Naimbag pa'y dahi nga asawa yo. Ta saan amarites? Saan akas kinina ng agrabe ti kinamarites na? Ha? Sakit nanday jay. Di na siguro maikatan ti kinagatal ti dila na. Ibaga na amin amang kan makita na. Bakatan? Malala, yung kakambanganan. Ured na kamali jay naam. Respetwam, tayo namday jay. Inakit mga nun. Pamabisinak una yun. Anyamot daytoy nga itlugan. Nagapgad. Itlog lang aro din. Nagapgad pa'y. Ay, unayan, nagpudot ti darang ti init ijeruan. Nay, unayan ti kasta alang amang mangan vanjay. Nakangato tamay sasakam. Sapay nagkiting tapaldam. Apay,
Asino tinagluto iti itlog, ante? Ay, siya. Apay aya. Nagapgad. Ha? Kitain nyo matbasit ti panaglutluto yo, ante? Tani, jak kayat tinapgad. Ay, gusto lang mag. Kastamot asigod ti timpla me kanyang kalmaw. Naapgad nga rod, ante. Apay, kayat yo ang madadaal ti kidniyo. Grabe ti kinaapgad ti ilutluto yo. Pati manan jay linuto yo idirabi adinangdang. Nagado ti buggoong na. Nagapgad. Ha? Ay, kat. Mangluto ka iti sabadi asidam. No di mo kayat ti lutwag banjay. Masadutak nga rod. Manglukatak laangan iti dilata. Adda dilata yo, ante. Kita man di ta kabinait no adapay na batay. Pakikita yun, ante. Tanay, jak makatakderun. Nakapweston dagiti sakak dito'y tugaw. Ha? Adda sabon nyo para laba, angkal. Ada, mate. Ada, ije, abay ti washing machine. Labaak man dagiti badok. Tani, adon timureng ko. Awan pagsukatanon. Anyamot daytoy asabunin. Saan mo't nga aglabutab. Aglabutab mo't kat. Nabang lupay day ta sabaw. Nabanglo nga. Nakabangbangsit lang arudan. Di pa'y aglabutab. Nagbasit ti labutab na. Asinot gimatang iti da ito asabon aya, ante. Ay, kutsak Ginatang ko di ta istor. Ay na, ijay iling amin ti paggatangan nyo Taad-ado ti pagpilyan nyo. No di ta istor, man-mano tilako da dita. Kapilitan lang ang agatangam. Tawan kat nga rod pagpilyamon. Mala, ano samdaytan? Tay sumat nga rod tiyada. Ay, anyapay nga rod ngay. Buwanan Pagbagaman mo ti ka anakam si kaataong. Anya mo ti kasday nga ugalinan. Nagsadaw. Ay, nga rod. Iso siguro, nagapa na iti na. Takas dito ugali na. Kano nga gawid aya? Diyan mo. Nagkadumot di balo na abado na. Saka sako. Kaya tasawan da ita. Mabayang gagdan dito, uy. Ay. Impakada na ti panagnaud ng dita, uy. Basta ko na namat nagbakasyon. Agam di namat imbagano aging gat kaano. Nakasarita mo, hindi ka bagis mo. Saan pa ay? Agam gagarak to di balay dano at dawayak. Ay, anyang matindi kastoy abiyang. Awan pa'y masidaan na imas. Kasi ta, sumanaon. Kung naman asino ang humalay. Sida dito yun. Ay. Man ta, kasarita man lang. Di ta kapaywan, baka. Ay! Ay, isardeng mo man, tikas tangar aramid ang banjay. Anyat problema, maya. Kasano, awan pa'y naimas asidaan. Nabayagan ajak imigop iti sabaw. Tapasig mo't at tuyukin itlog ti paspasidayo kanya. Ay, kayat mo tagsida iti naimas, trabaho ka. Manggad ka. Tamno na pangalam, iti gatang mo iti sidam. Lablabas kan. Kaputagul uli kami lang. Agruam kamitan, nga agdabog-dabog dito'y balay. Apay, si kaya ti bumalay dito'y banjay. Nalipatam samot na bisita ka lang. Ni, unay kayo matran, angkal. Kaanakandak. Ngam bisita ti pangibilbilangan nyo kanya. Ay, awan ka nakak. Asa daw? Amin na ka nakak. Nagagadamay. Kay nadapa nagbainda. Gaputawan kwarta, kaslakuton matan ti pagkitkitaan nyo kanya. Nagalaskat ti aramid yung nga ulitugan. Agawid ka lang ay tama. Ano niya, pati maramit cooking ka. Diyak kaya ti may lawaan. Wanan! Pumanaw akon! Agpada kayo iti ugali iti kabagisyo. Nagalas ti aramid yung agkabsat. Jak pagtatakunan ti agnaud dito'y balayaw. Ket agyaman na kadagiti impalpalamot yung kanya. Sapay kumatadi kay tumadidigra iti kastangar aramidan nyo. Basta agpapanaw kayo latan iti tao. Imbes at tulungan dak. Saan? Tayo rumandak mag. Nay, nagpaili ka mo't gayam ka ba, guys? Wan ka ba, guys? Tanay, nasakit. Isa ka ni ipagmaw.
So asyak ti may nagpalingkay. Ay, ewan gaya ba? Pasensya ka no, pinapanaw ko dyan mo, di balay. Ay na, awan ti rumba nga pagkidawam iti pasensya. Taamok ti ugali di anak ko. Syakit di at agkid daw iti pasensya ka bagays. Hey, talaga minanamwak ti ugali na. Pudno gayam ti bagbaga dagiti tattao. Asado, dahil nga anak mo. Wen ka bagays. Grabe ah. Kano sana makasida iti naimas, agdabog-dabugan. Kaya nan nga ay. Nagawid ka di balayaw. Saan? Diyak amo no napanan namanan. Di ko nagawid din. Tay di binaklay na di nga sa ako abado na. Di bukit agdiretso di balayaw. Ay, kagura nakday jay, tanagdakas, ti pagkitkitaan na kanyak. Iso asaan nga agawid day jay di balay. Napayakas di anak mo. Naadik sa ngaminan iti cellphone. Wen siguro ah. Jay lagay ay ayam iti cellphone tararamidan na. Iso ti pagpuypuyatan na. Uray bagbagaak ngam awam mo denggen na. Sungbatan nak pa iti baribar. Iso ang masurunak mo no daduma. Agpakpakasyak, darna, friend. Tulungan na ko, ma. Awan sa bali apang kamangak na disikala. Ala, anya, hindi ta nakasako a binaklay mo. Badok, friend. Pinagtalaw dak namin ni Jabalay mi. Linaksid da kon nga na. Anya? Mala, ano saan dito dagus ko, ah? Kani nalipit. Good for one la talaga da ito, ay. Ano sa kun friend? Talaga akas ta. Ang apay, di kan agaw-awit ijibalayaw. Agawid ang klay ti weekends, ah. Mabanugak ngamin, no, aginawid ang idibalay. Ta dito yung mga rod ili, kaya antitrabaho. Agyaman ak nga ron, friend. Ay na, nagsayang at kagayam. Bayam, tainton bumaknangak. Agipatakderak to iti mansyon ko dito ili. Kat makipagnaid kan tumot kanya. Libre ti panagnaid mo to. Ikan kanto iti silid mo. Ay, di ka pilagsasaw iti kasta, ta mga numasukal. Saan man? Patpatyom day ta sukal-sukal. Basta, bumaknangak to, darna. Yaw, ading balasang. Ay, balasang ka pa, ay, aday. Ha? Apay, anyat pagkit-kitaam kanyak. Adan asawa na? Ha? Sa anak matalo siyang Ay, kag sigurado da tao, ah. Kaya ko nga minti makisiningag kang kahit. Ha? Nakita nga may nga da sa nga iligi bading akarubang, so nga maya. Awan oras ko ang makisarita. Kaya mo ti ice cream, uno pizza. Ha? Ayan na nga rod. Eh, kaya nagumatang, ha? Kasi dag mo dito ti paggatangan. Urayan na, tayo nagumatang niya. Ay, nangangkan mo no sampay. Ha? Ay, saan pa'y nga rod? Taawan mo't na imas asidaan dito eh. Kaya mau, tayo mga jirwar, tayo libre ka. Ay, sige. Mabiit lang nga rod, ta israk to'y pagnanaidan me. Ngamne, saan aga po ta makikuyugakan ka? Kat kayat kamutan. Di mo kumaikan iti sabali akay papanan, ti isusurot ko kan ka, ha? Wine! Di tanto mo lati pagtinagan na. Anyat ko nam? Awan? Agawaam ko na. Tapno makaadota. Ay, nabanuga ka nagtrabaho. Ay, por Diyos. Anyamat ang tikas sa umasangpatan. Naggulong dito unag. Agkaiwara. Ay, hoy, Vanji, agriin ka man. Hoy. Kita man na kita plato, ha. Mangilngilaw dan. Aginaw kamot, Nabambanog da tao, naggapo iti work. Ang kasuti masangputan, ay na, makapa-stress. Ay na, pasensya kan Kasangsangpot ko ngamin itay. Nabanog, iso nga inturog ko pa eh. Ay, sana mabalinti kastoy. Anya, matikas nga ugali mo. Pumanaw ka lang yan. Tama estrisak, no, adda ka dito'y dagos ko. Bumangon ka dito, ta pumanaw kan. Anya, ay unay kamutan. Kunaklan no nasingpot ka agayam. Ngam nagalas mo't gayam ti ugalim. Ay, nagapumot lakin ka, iso papanawin ka. Wan! Wanan! Ha?
Natangsit ka mo't abakla. Na? Kunamit lang nakapingpintas to'y dagos mo. Saan mo't apresentable? Ha? Nagilot ka nagbangsit. No kasta, kaya na. Kapinitan ang tawan mo't sabali ang pagkamangak. Ha? Kaapak amin at taon. Ay na, nakaragragsakak si ka. Ngamin kinaya, nagngauray sa anak gwapaw. Oray sa anak agwapaw. Gwapo mo't tibulsa. Nga. Wan nga raw, kanayon nga adot kwartam. Pangalalaam nga iti kwartam. Illegal ti pagsapulak. Imayla nagbakasyon dita balay ta kabagis ka. Nga medyo probinsya ti anti-balay ka. Ha? Adda balay mo? Gada! Naglawa pa'y garding ka. Isong adot ti kwarta. Jak pa'y nga rod na singir. Amin na nalakok anatag. Ino kaya mao kuyugan nagtayong tagsinger. Kalpasan na. Agawid tayo di lugar may. Kaya mao. Ha? Yawid na kaon? Gawin na. Agayan ay nga rodan. Naimbagi di balay at awang ka apa mayay. Saan ka nga papahin ta ay ayatan ka unay banjay. Ay labyaw. Sige tinapatag. Addan permanente apag naeda. Hello, nanang. Addan nobyo. Asino tinobiyang banjay? Ni Freddy. Baknang tanalawat ti dagana dito'y lugar da. Ken nagaget. Nalawat ti mula na. Na, ay nasaya at tanakasarak kay tinagagat anubyaw. Kat ipasyar mo diti balay Wan, umay kamin to tapag sasaritaan tayo ti kasarmi. O, anya ngay, di baknangak itan nanang. Ha? Siyak at tinagtagibas sityo idi. Imbad-badak ken inrurumendak idi. Pinagtalaw dak. Nyamita, adandak kalabalay ko. Ha? Doon niya ak itan nanang. Agasam, do siya baboy tinaparte, iti kalkal pa sa kasar da banjay, kabagays. Wan ka ba guys? Dandani mo latakim murang. Nagadumit ti dimbaray. Agasam, sa nga pulo alugan ti partidos ni Friday. Nala sana balay, tinapatag nalpasen ti kasar. Eh, kasla mo limbas to dyan, anak mo. Kung namula sino ang madam iti kasar. Nakabani ka sa manmandar ka na iti aglut-luto iti kasar. Ay, Bak na kaya talaga ni Friday. nalawa ka no, ti talon na. Nalawa di mula na anateng. Isong mulagaya ma. Nasaya at atada na ngayat iti anak mo. Auray sadot. Barang maanusan na aje ka anakam kabages. Para kang kabanyay. Regalo kang ka. Kabarbaro unay, dahita. Ha? Wow! Agasam ngay. Nalpasan ti kasarta. Ngumregregalwan nakpailaang. Anya ngay daytoy. Binalkot mo mat iti kasta unay. Lukata matap na makita. Sige. Ha? Anya daytoy? Para gapas mag. Wang, natadamday, tabanjay. Daytoy pay. Bunang. Tay basi abo na ginatangkaw. Tapno sana nadagsangig ka, ma'am. Apay dagitoy bunang kan para gapas. An-anwak ngay dagitoy. Ay, kuusar ma. Agapas ka. Nagparaspas ka iti tamba. Kain igatangan kan tupay iti sanggap mau. Tagmula ta iti mais. Anya! Agtalo nak, Freddy? Iwan na. Apay niya kaya mo, senyorita ka, ha? Ay, isa na babalin na. Isungarod ngayon nasawa ka. Tapno ada katulungan ang agtalap. Nay, laglagi pa. Do si ababoy din na parti di kasarta. Anya? Ay, manjak! Masadutak nga Padasan ti sang agtrabaho, ta makaramang ka, nay. Makitam tilayat ka, nanay. Dumanon to'y gam-gam ko di tamuging mao. Sadot-sadot ka. Makakita ka ti adong bitway. Awan sadot dito lugar may banjay. Trabaho amin na babae. Sa anak anay ruam iti trabaho. May ruam kanto, ha? Sor-sor, ma?
No kasapulan nga iwayway ka akaslan wang igitalo na kaiwayway ka. Tapno makasuro ka iti trabaho. Bawal ang tamad ditaw. Anya? Naimbag man tapin masyar kayo kan ni Freddy dito balaya nak. Diyak kaya tandag subli jay lugar dananang. Nay, tapay. Nagregat ti trabaho ijay talon. Inal daw nga iwayway nak ni Freddy ijay talon. Ay, sinakon ni Freddy. Hindi nakapagpadasa na sinaan. Lawan ti madingin ramig ko kung kabanjay. Saan ka makinabay? Saan ka maabinisbisay? Ay. Wala nga layat-layatan nak magtnudyak ang trabaho. Ilayat la day jay. Diyan mo indanaw. Kani sursuro ka itinasaya at nga ramidam. Amumay tadyak ka ti sadot nga asawa. Manang, bagbagan nyo tanayaw. Kaya natisina, idalan mi ay tiligal. Agpaanal kami ang imisaw ti aggastaos. Wala. Ay na, Banji. Agbalbaliw ka nga minan. Ikatamon ti kinasadot mo. Aggagagat ka nga minan. Saan mo tadang kastararamidan di asawam? Kay sursuro na kay tirumbang nga ramidam. Di ka kitagyaman ta nakatumpong kay tinasingpot ka nagagat nga asawa. Nadlaw ko ananakam di asawa, Banjay. No palus pusam, saan ka na makasarak itikas kan kwa na? Iso di kag sadot-sadot. Tulungam di asawa mamanggay. Tapara mo't lang iti masakbayan nyo tararamidan na. Talaga nga kayat kon nga sinaan idi ni Freddy. Ngam no sinaak awan mat sa bali nga papanak. Iso nga inano saklatan ti nagtrabaho iti talon. Idi damo talaga nga perme nga narigatanak. Nga may diagbaybayag ininot matan nga nairuwamak. Aging nga nadian kami iti anak. At ura dyan anak ko tultulungak latamat ni asawak. Kuno ni Freddy nga agububra ija talon. At tadta in-enjoy akon ti agububra nga kadwak ti asawak. Kat gapoy ti kinagagat may nga agasawa, adan ornong may nga pag-iskwilan to dagiti anak me. Dato'y gayam mo, Banji. Very good, Anya. Banji, tanagbalbalew kan. Tanuhaan, baka katang-katang kapay lang tadta. Nga umanalis ka iti pag-iiyanam, nga bakbak, layam pa lang kumadatasa nga sa ko nga badom, no kasi nga agtalaw ka. Iso nga kustodya ko na ninanang mo nga swertem. Taura kasta nga sadot ka katadala tamat nang ikasar kanyam. Katiso na pa yan tinang pabalew kanyam. Sige, itultuloy mi tagbal-balew niya. Salamat iti dato yung nga istoryam. Edang aro dante hindi ang istorya ni Gayam Banji. Ito'y drama tayo nga. Kalambay! Insimpa para iti script ni Jenna Almoite. Salamat! Manang Biyana! Naragsakngal daw tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat janong san naapod no anagan, tintay drama. Ngamsakbay na, hello kani Revelyn Garcia, Lisa Duldulaw, kani Belinda Ramos. Kastimanti ko na ni kabsat janong. Dear manang biyanang, man nakiapat hasawak, isa mang ibabain. Naturay iti barangay mi, nga uray awan kumamat karbangan na nga agturay-turay. Siyak ti mababain, gapoy tararamidan na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Mapay, nagsapa ka manan anak karubwat dyan, papanamanan. At na seminar ming opisyalis ti barangay. Seminar kaila seminar. Saan mo naman ay nayunan ti swiltuyaw at pampandog kayo lang? Ay na, aguli magkakadiipam. Paset ti trabaho mi dayta. Si kamo ila ti rumaniklamo. Diyak to pa agreklamo. In-enjoy ag tag-survey kadagiti kabaranggaya. Agraraman ka mo nga may ngagbalin nga opisyal dyan, Di mo mo iba ng data. Agtal na ka man. Tila sasawa mabakbakitan. Nala, ta mapanakit din. Ika nakitibalong ko akwarta. Tanay, awang ko kwartak. Kasi ta, agdawat ka manin kanyat.
Kun diremit kay iti swildom, ngam alaam mo lagayam. Laki din, mangtagkan. Nagaduman nga ibagbagamaw. Darasam ka ni, aldawang. Kita nyaw, dagita as-asayaw. Tanay, Ha? aprugit na dito'y sangaw. Nanang, sumana umanan na anti ipang. Agong unget man ni Jisango ti balaydan. Ayan lalaki din. Ay, awang nga roda. Adaman siguro pang pangaganan Kapay nga binadiyo italiida. Unay mo't day takabsat yun, nanang. Basit lang makita na umdasan na pagtabtabaawan na. Kasta na nga roday ta nga ikit yun anak ko. Sa balay, ti ugali na. Kaso-aso kayaw. Naimbaglahangan ata saan kayo akas kanya anti ipang. Agduma mo't ti ugali yun, nanang. Yung nga ben. Ha? Ay, Jackman amaw. Ngam sa bali nga main ti di makkulan na. Tay nala ti ikit kan ulitag miniandin nga ipang. Idi basit pay. Iso akas lati nagibidan anan tiyaw. Sanpay. Nauyong nga min nagiti ng tagibi kan kuana. Mapalapan ko na. Iso siguro ati ti mawidan na. Ay, sapay nakararsagid. Ay, sigud na kadi akas jay nanang. Wano italabing makutan. Ay na, sigud nakas jay ti ugali na. Naturay launay ng tiyaw. Tauray iso ti buridak ming agkakabsat. Kasla iso ti inaunatan naturay. Iturayan da kami akakabsat na ngayon inauna ngam isaw. Apay, anya nga oras nga agsirsira ka dito istormo si Kapilar. Alas 9 ti rabi ante. Isumula nagariwawa kayo manan iti rabii Diyak makaturaw. Nasapa mo tapimanaw dagitay bisita ki di rabi ante. Alas 7 apimanaw da. Wine, nga malas 6 ti pamaturog ka. Diyak kaya ti madisturbo. Uray kumamuno saan nga aga-asidag ti mapalay kayaw. Ha? Ibagam ka dagita nga customer mo, Tawan ti ngumalaw-ngaw iti alas 7 ti rabi Sa paam ngamin ti mangirikap dito istor mo Alas 6, wano alas 7 mangrikap kan. Nasapa unay mo ta ante. Isupay mo ti mapaglakwak iti duawan no talo nga oras Sapay adupay taggatang iti kasta nga oras. Kan may sa alas 9 mo ti curfew tayo sanaya. Makaringring nga raw dagiti customer mo. Kan amuyaw, masapsap at ipandaturog ka. Alas 7 matmaturog akon. Pasensya kayo na ante. Ay, di kay agpapaanawa Pilar. Laglagi po nyo akagawat jay asawa. Oray ka anakan ka. Talaga apagmultaan ka numapunwanan. Ha? Apay, asino kada kayaw tinagiwara iti supot ti sabaw di ta kalsada? Apay, naglaba kayaw di ta kalsada? Kay, asino na round? Nagawan kita babay niyaw. Day tala agiwar-wara ti paglaygan yaw. Ha? Ante, ang mga no na itayab idi nagbagyaw. Aha, naitayap nga. Talaga kit di nga adaw, tinatangkan ti ulo na dito'y lugar kayaw. Ha? Pinitsure ko mo din da jay angaw case. Impos kon iti Facebook. Ha? Mangir na dyan nagiwaray ti da jay. Malmay si ti bain. Kitain niyaw, da kita pagok ukisan niyaw. Noawan makita yung abasuraan, ibulsayaw, dagita abasurayaw, saan yaw nga iwara dita kalkalsada, nagalas akitaan. Nawatan yaw! Dapay agrugit-rugit ang manok ije paraagan may, kaawan mo't bulaws ang manok may, ipupukyaw dagita manokyaw. Ay! Nagpabangset ti rugit da. Nalalalala! Agawid kayaw, nuawan araramidon yaw dito store. Di kayak marmarites ditoy. Kayaw, nagawid kayaw. Taing kayak dalaws ijay babalayaw.
Dayta ka ti paglayngan yaw, ti mang chismes iti paday wa tao. Ganyasan no? Sarsaritan yaw ti liklikudak. Mariknak dayta. Nan, pautangan nakman iti asukar ken kape, pilar. Bayadak to no, agswil daw ni Uncle Maway. Apay, anyaman timbagbaga mi jay istoren aya ipang. Apay manin aya, husto mo't nagitimbagak, pagsayaatan ti amin, sana ya. Nagpakalaing ka manan ang nagsao-sao ijay. Di ka lagbaing. Awan maday nga imbagak, Janong, pagsayaatan ti buong barangay ti imbagak. May mayatan ti kasyan, gamtay ag marmarites. Kaya mo nga raw, mailao ka kadagijay marites. Ajay labiyag ti padada at tao ti sipsiputan da. Kan pagis-istoryaan da, ha? Saan akas tatiket ko asawen? Ti puntok, ket di ka kumagpakalaing amang manmandar kadagiti kabarangayan ta saan ka nga opisyal? Ay, opisyal ka mo, Jano. Kabutang mo mo ngamin dagiti pasaway a kalugaran ta. O di siyak ti agsaaw. Isasawan ka, Jano. Ado nga rod ti kontray ti kastangar aramidem, ket may saakditan. Na. Anay ka, aping agkatos ka ngay. Asawa nak, Jano. Ngam kontray nak. Nagalas katikas tanga aramid maun, Jano. Tultulungan ka lagarudan iti trabaho. Kas may sang opisyal. Ngam! Kas takakit din. Basta tanangem ti panagsasaom, tama ka pasakit ka itirik na. Adaw, dagiti masaksakitan iti panagsasaom. Di ka agturay-turay, tawan karbangam epang. Sikan ti sasawan dagiti tattao, nagalas ka no tugalip. Ay na! Sawin dami na kayat dasawain. Awan bibiyang ko. Bayam! Ta agranak to akagawan tapno addanton karbengak nga agturay. No adda magibutos kin ka. Anyat kunap. Ay kunak, mabayag pa iti eleksyon. Nay, nagsaba ka mo nga gwalwalis dito isangot istorm on Insan Pilar. Ay na, wen tanarigat ti maipos iti social media kasinsin. Amumatan di ikita, nanti ipang. Basit lang makita na ipusnan. Ure ukis latikin di makita na ipusna. Kapag sasawan na iti social media no asino tinagiwara iti dayjay. Ay, wan nga rod O naigit din dayjay nga ikit mun aya. Ikit mo Insan? Malay, wan. Ikit ta dwa. Ura yan niya pa iti ugali na. Ikit talat dayjay. Wan nga rod Numabalin la kumasukatan ti ikit, inaramid kon. Ala, paspasin siya amlatan Insan. Tamumutin di ugali na, Insan. Talaga siguro kasjay na, aging gataing gana. Nonya lang amin ayat ipakasiksikuran na. Basit la makita na masikuranan. Sa pinagpigsa ti radar di lapayag na. At dalamangag na nga agkakatawa dito istor ko, sungatan na kun. Makarengreng ka no. Sana bagay ti adda ka arubanan was jay. Ti bagay kang kuana, gatay awan matataw a lugar Insan. Wen nga rod Mapanla ko mga rod agbalayan ni Bantay. Ijay tapaw ti Bantay, ta siguradong awan ka aruban na mangrengreng kan kuana. Dagitay tulaw, uni ti bilit ti mangmangagnan. Ay, mahay bladak sa manan no kastoy lang. Mala, bebe amon Insan. Sika ti marigatan, no tutupam ti kaskin ni ante. Bye-bye amo. Nay, ada kayo manan dito istor nga agumong. Da kayo amamarites. Talaga puliyo ti chismosan niya. Saan mo tanana? Saan mo't anga? Kitain nyo man. Agkakabsat, agkakasinsin, kun agaanti kayaw nga adda dito istor nga agchichismes. Hindi na kami lang, nana. Hindi na kami lang.
Agin inanang anya kumamot nga iti pakabambandugan niyaw. Keday talamang sarsarita iti padayo at taaw ti pakabambandugan niyaw. Imbes ngayon kayag mula iti natang iti paraangan niyaw. Tapno addan to apitan niyaw. Asidaan niyaw. Saan? Taon unaan nyo mo iti makichismes. Na, kitaan nyo dyan paraangan niyaw. Nagsamag. Di yu pa'y amaw adalusan. Hala, agawid kayaw. Awa nag-istambay dito store. Saan nga istambayan dito? Ita pagatagan ti store. Saan apagchichismisan? Nawatan yaw. Apay anti anyaman ti basol kon. Di mo nga minipalubaw sa pagistambayan dato'y istor mo. Pagchichismisan na, to'y tersinam. Pagbalbali na masadot dagiti tao ti kasta nga raramidam. Kat alangan mo tapagawidak idaante kat gumatang da nga road. No, nakagatang dan, papanawa mi dan Saan mo ta? Awan karba nga kamang papanaw kadakwada ante. Ay, adakar bengam, ta istor mo nga ron ditay. Suratam dita sangaw iti bawal mag-istambay ditoy. Kunam Anya? Ay, no siyak ti masurawn. Ipasurak to'y istor mo, Pilar. Ante? Ay da, lumanabas mo day ta mo to siklaw, makarengrang. Ha? Ay, kanyan kasurod mo pa. Day dyan nakamotor Ha? Patasin natin, lumabas man ang taparsaka ka talagan. Lumanabas ki din. No limabas kumamot iti na minsan, wano na midwa ka, husto kumamot na. Ay na, apay aya apat ti dagit-takit pa kasi kuram. Kalsada nga raw, natural apag nantilugan Why? Kaslada mang sursuraw, lumamnabas da, makarengda. Na. Kasi ta, nagsublimanan, payman. Ha? Ay sus, apay nga imbarsak mo ti butas ko nga. Naimbagtasal mo ang napuntahan. Bagbaga ang mamangawin dagita masakupam channel. Awan pa'y serbi mark nga official ti barangay. Tadi mo maiturayan dagita masakupam. Ala, ingka ka pidutalan dyan barsak mo abutas ko. Tausarat, anda pa pala. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. At daman impos ni Auntie Ipang iti social media, uncle. Ay na, mas pasensyaan nyo ng tiyo, balasan ko. Tauray bagbagaak, jak maanawa. Apain nakno pakibiyangak iti aramiden na. Ay, unay mo't ni Antin, naguyong. Ado ti manggurgurakan ko na dito'y lugar tayo, uncle. Ala, ang mga maapektaran ti kinaopisyal yo. Ang mga nudida kayo ni ibutos inton pa nagbubutos manun. Sa labalay, tadyak to agranan kanakan. Kababain mo't ngabing arabidin ng tiyaw. Apay, di da kay denggan no bagbagaan niyo, uncle? Saan nga ron pila? Apain nak Siyak tagbalin adakas no bagbagaak. Iso abay-bay akaw. Ay, kaasi kay mga rod, uncle. Awam mga min anak yo. Kapno adda ko makadwayo amang bagbagakan na ante. Uwing garaw, di ka mga min na paraburan iti anak kanakan. Maamakmot ni nanang amang bagbaga, tapangan namot. Kasjay na nga roday jay nga antiyaw, bakbakitan aman nakiapa. Nay, ante, anyat sirsiripin yung dita kalsada? Na. Sino nga ti akin lugan iti limabas dito'y. Nagasuman, nagasgas mo to'y, to'y siminto a kalsada. Tay siguro saan amakasang at itayagsapan ti. Nagalis mo ngamin. Akin lugan nga ta. Dadaulin da mo ti kalsada. Gagangay nanti, ta nagalis nga road. Di da mo amaw ti agmanihaw. Kung di katang da kami ni tilugan da ko, di da mo amaw ti agmanihaw. Agraraman da kita akaaruba. Ha?
Kita anay. Wow, nagasgasan to'y kalsada. Tugot lang ti pilid day tante. Sana problema. No mga men, agtitinulong kayo nga dalugan na amang dalos dito'y kalsada tapno saan anagalays. Kanayon naman tamadalusan day tante. Talaga lang amin anagalays. Tumanudo ka nga road. Ay, makapasikaw rakit kitaan. Dadaulan da mo ti kalsada da kita akong dilugan. Agraraman dan tumo ngamin ang maadaan itilugan. Rumwara kon bakay. Tain kampay agdalaw si kalsada. Adda ka nun natumba akayaw. Ha? Maday ti aldaw ka. Napuyatan na. Ne. Apay. Anya nakapuyatam. Pinuyat na niya tumanaol nga aso ti kaaruba idirabi. Nariknak day jay. Ngam alas 8 sumat la itirabi iday jay. Una, ngam kaimimasan ti turog. Noan niya lang nga tatitaulan na kita nga asaw. Da siguro pumanag na itirabrabi Iswa tuman na ulti aso ti kaaruba. Kit gagangay na aso nga raw. Di agtaol. Tida pa'y lang kamin ilakaw na giti aso da. Iparit ko mga men, ti barangay, ti maadaan iti aso. Tadistorbo laeng iti turog na kita. Kano agkagat da. Ay, narigat, ti marabais. Iso nga ron ti trabaho da. Agtaol. Ay, makaringrang. Iso nga inlako kon dagiti aso ta. Tamaringringat no agtaol da. Iso nga ilako da kumamay dagiti tarakon da. Di mo pakibiyangan dagiti karoba. Takayat da nga dagbantay iti balbalay da. Nangrunan no kasjay nga da papananda. Kitaam ka data. Awan bantay ta. Tainlako mo tayo. Makaringring da nga road. Taimbagpay ko niya baboy at araknan. Tasadala agunay no mabisinda. Nanang, kitaan nyo ka din ni Auntie Ipang. Ha? Na, alaladan na mo di paraangan da. Kitaan nyo anay nagngato di mulyan na kayo. Ay, wala ata, igalot na siguro di tali nga igam na. Apay nga tang alaladan na di paraangan da. Ay, ada siguro sumsumra ka manok wano asaw. Amumutan day tanga ikit mo. Di na kayaat nga da dumayo adingwan iti sularda. Uray pa'y tao. Dandani di na kaya't nga umarubayan kan kwa na nanang. Ha? Ala! Ay! Natinag na ang tinanang! Ay sos! Ay! Oh my God! Itatulungan anak ko! Anday ko, marikatan akong lagay. Hidak ka maulanan. Pasit lang ano sa bakay. Umayan ti pangiluganan miking kaamapan iti ospital. Ay, apo. Ay na! Nagngato tinakatin nagamanang! Nutilan to bara aramidan to'y kabagis mo ipag. Tila ul-ul yun na. Anay ko, marigatan ka talagan. Diyak makapagnan dyanong. Nusam nga raw, tagturong kanon dito itilugan. Sa nabali, tabagkatin da kanton nga ilugan no madamdama. Anyat ko na dalakay. Malandukan ka no tibukot kan sakam bakay. Anya, yun na yan. Nuka, abim makitag. Iso, matipan nagadisgrasya. Hindi kastoy. Kat ano sama, tabasol mo laang. Lakay. Di ka pala makapag na. Kat jak amaw, no kaano ang makapag na kamanan. Hello, Auntie! Kumusta kayon? Ay, kastoy kaanakan. Sana ka makapag na nakaidalatan dito'y kamaka. Agpapigsa kayo, ante.
Magiabanak, naimbag man tay may kayaw kakaanakan. Wanante, ta inyo ganda kayo ti prutas akanan nyo. Kan adapay tinapay kan gatas a ginatang mi anti. Ay na, agiamanak, nagsasayaan kayo ang kakaanakak. Huray kanayon kayo nga ung-ungtan iti kalabas. Nasingpit kayo latakanyak, pagawanindak ko ma. Agpaimbag kayo kidi, anti. Agpapigsa kayo. Ay, wen. Talaga nga'y karigatak ti agpaimbag. Tadyak kaya't tinakadalit akanayon, kakanakan. At tuyen ti kanam ipang. Mangangkan, tarumwarak metten numadamdama. Ipang, mangmangagnak, mangankan ko na. Nagaddayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ay, pampanunutag lang, tinararamid ko iti kalabas lakay. Ha? Naglablabo saksa. Adaw tinanggura kanyak. Gapo iti nagalas nga ugalig. Ay, saan kaya marumbang na jay? Nasaya at may, ta napanunot mo day ta ipang. Day ta tururayak nga ibagam. Ti panagbabawib. Ay, pasensya kan. Mamiris ko itan, dagijay abindot ka. Tusak siguro na ito yan. Gapaw iti kinatangsit ka iti padak atao. Mala, maragsa ka na, tanaamiris mo, ti bidot mo bakit? Kat apaman nga agimbag ka, di mon subyan ti sigod nga aramid mo, weng. Wine, promise, agbalbaliwa kaon lakay. Siguro no sana napasama kita asawak ti kasjay, nalabit, isulat ta ti ugali na. Nabayag sa nakapagnani bakit ko, kat idinaimbagan, nakitak met ti panagbalbaliw na. Si Mingpet, kat saan na nakasitisigod nakaslakagura na amin at tao. Managisam itan, iso nga doon dagiti gagayim na. Alakastan, tugayim mo, Jano. Alang gagayam di tamanan, tinagpatinggaan ti sabali man na nakapadasan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada tayo amin.